S kulturom na ti. Film, muzika, pozorište, ali to su daske koje život znači. slikarstvo, Oprostite, je li ovo prodana izložba? književnost, Ali ovaj tango, on je samo naš. S kulturom na ti. Trinaest je sati 6 minuta i 52 sekunde. Evo nas u drugom dijelu emisije S kulturom na ti. Tonski realizator programa je Nirhad Nino Ganjgo, a ja sam Amra Karamešić-Šehić. Kao što smo najavili na samom početku emisije, naš gost je Sabahudin Hadžialić, diplomirani žurnalista i pjesnik koji je 1998. godine objavio knjigu poezije pod naslovom Testament, a prihod od prodaje ovog izdanja poklanja djeci bez roditelja iz Bosne i Hercegovine u suradnju sa organizacijom Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu koju vodi gospodin Jovan Divjak. Dobar vam dan i dobro nam došli. Svaki dan i bolje vas našao. Dakle, povod našeg razgovora je knjiga koja će u Francusku da odnese kao na onom čarobnom čilimu 15 djece. Da, negdje po završetku nesretnog rata koji nas je sve zadesio, ja sam sabrao svoje pjesme koje sam pisao i pred sami rat i toku rata i objavio sam 96. godine pod nazivom Amanet. Igrom slučaja ta knjiga poezije je se dijelila, jer su me moje kolege ovdje u Sarajevu pitali, čak i novinari, književnici, zašto se ona dijeli. Ja sam rekao, imam još namjeru knjiga napisati. I tako ona, kako je išla, došla je do francuskog izdavača, Prometej iz Grenobla, zajedno sa Artur Temom, i onda su mene kontaktirali, knjiga je objavljena, a prije samog objavljivanja ja sam tražio da se organiziramo na takav način da sav prihod, jer su moja djeca mogla ostati bez oca u ovom paklu koji je za nas, ide djeci bez roditelja, bez obzira na samo porijeklo. Eto, na sreću ja sam uspio prodati dosta knjiga u Francuskoj, na mom računu se nalazi izvjesna suma novca i odlučio sam uz kontakte sa određenim institucijama, kao što i sami ste rekli, Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu, gospodin Divjak, imamo sastanak upravo u ponedjeljak po tom pitanju i sa djecom ću se upoznati. 5 djece iz Sarajeva i 10 djece iz Bugojna će ići sa mnom u Francusku ovoga ljeta na 14-dnevno druženje sa svojim vršnjacima. Jako lijepo. Evo, čuli smo šta je dakle povod našeg razgovora. U nastavku emisije nakon reklama vraćamo se temi današnje emisije. Marketing radija Fern. Sa nama u Lichtenstein na nogometnu utakmicu Lichtenstein Bosna i Hercegovina 28. marta. Podržimo naše reprezentativce uz Air Bosnu i Centrotrans koji su za vas obezbijedili ekskluzivni aranžman za putovanje na veliki meč. Aranžman obuhvata avioprijevoz Sarajevo-Cirih-Sarajevo uz aerodromske takse, transfer do hotela, hotelski smještaj, 2 noćenja sa doručkom, prijevoz do stadiona u Vaduzu i nazad, ulaznicu za utakmicu, obezbijeđene vize te putničko i zdravstveno osiguranje. Bodrimo zajedno bosansko-hercegovačku reprezentaciju. Polazak 27. a povratak 29. marta. Za informacije i rezervacije pozovite Air Bosnu na telefone 033 232 974 i 033 232 975 ili Centrotrans Sarajevo na telefone 033 205 481 i 033 532 874. Sa nama u Lichtenstein na nogometni susret Lichtenstein Bosna i Hercegovina. Internet surferi. U prodaji je info broj 37 sa temom broja Internet. Preko 40 stranica posvećenih internetu. Top 40 bosansko-hercegovačkih webova. Iz San Franciska nagrade za najbolja web ostvarenja u 2000. godini. Hardware Intel Pentium 4, Voodoo 4, mobilni telefon Nokia 6210. Software 3D Studio Max 4, ULID Cool 3D. Igre Sudden Strike, Colin McRae Rally 2.0, Gunman Chronicles. Poklon uz ovaj broj, mobilni telefon Siemens A36. Sve u Info magazinu. Info magazin.
Ukoliko se odlučite da svoje poslovne ili stambene prostore oplemenite umjetničkim slikama ili svojim prijateljima i poslovnim partnerima uručite prigodan poklon, posjetite Galeriju Paleta u kojoj se nalazi raznovrstan izbor umjetničkih dijela eminentnih akademskih slikara, kao i slikara čija dijela oslikavaju bosanske gradove. Galerija Paleta vrši komisionu prodaju, otkup, prodaju, restauraciju i procjenu umjetničkih slika, a tu je i stalna postavka dijela bosansko-hercegovačkih klasika. Galerija Paleta nalazi se u ulici Hamdije Kreševljakovića broj 13, a sve informacije mogu se dobiti putem telefona 445 196. S kulturom na ti. Film, muzika, pozorište, književnost, slikarstvo. S kulturom na ti. Sati i 12,5 minuta, slušate emisiju S kulturom na ti. Naš gost je Sabahudin Hadžialić, diplomirani žurnalista i pjesnik, koji je 1998. godine objavio knjigu poezije pod nazivom Testament, a prihod od prodaje ovog izdanja poklonio je djeci bez roditelja iz Bosne i Hercegovine u suradnju sa organizacijom Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu, koju vodi gospodin Divjak, a o kojoj nam je govorio u jednoj od emisija S kulturom na ti. Evo, pričali ste nam, dakle, ukratko o ovoj knjizi, odnosno o tome, onom čarobnom čilimu koji će odnijeti djecu u Francusku na 14-dnevni izlet. Kako je došlo do ideje da se ova knjiga objavi u Francuskoj i ko je njen izdavač? Gledajte, ja kažem, možda ništa nije slučajno. Kažu da je filozofija dokazala da slučajnost ne postoji. Jednostavno, neki ljudi iz Francuske su došli do te knjige, kontaktirali me, potpisali smo ugovor i tamo negdje oktobra 1998. godine sam bio na jednoj turneji 20 francuskih gradova Južne Francuske, gdje sam stvarno imao uspjeha, gdje su promocije održavane u teatrima, u galerijama, underground kafićima, gdje sam se susreo sa poznatim francuskim umjetnicima, čak sigurno ste vi, naši slušatelji, čuli za poznatog francuskog likovnog umjetnika Xaviera. Ja danas čuvam tu salvetu, mi smo sjedili u jednom restoranu i on je nacrtao moj lik na salveti i poklonio mi, znate, to je ono, kada se sretnete i ima ona čuvena, nitko nije prorok u svom dvorištu, znate, ipak kad odete negdje vani, i to nije samo slučaj, ne govorim zbog sebe. Uzmite primjer ljudi kao što je Aleksandar Hemon, Miljenko Jergović, Frida Duraković, ljudi koji su ambasadori Bosne i Hercegovine vani. Međutim, ovdje kod nas, znate kako to ide, kao što su govorili za Ivo Andrića, kaže pisac, piše li se šta. Jer u ovim prostorima našim prokletim, ne valja se puno isticati. Kada je knjiga objavljena, i ja sam tada rekao da želim sav prihod od knjige, jer mi je predgovor radio A.B. Pierre, čuveni francuski publicista i kulturni radnik, ja sam rekao sav prihod od knjige hoću da dam djeci bez roditelja. Jer su i moja djeca, kao što sam rekao, mogla ostati bez oca. I onda sam odlučio i eto, posrećilo se, knjiga je veoma dobro primljena i prodate u takvom tiražu da je na mom računu sada se nalazi trenutno 10.000 maraka u Francuskoj. Izdavač mi dolazi za koji dan. Sastaćemo se sa gospodinom Divjakom, upoznaću djecu koja će ići sa mnom iz Sarajeva i zatim ćemo otići sljedeći dan i u Bugojno i upoznati se sa drugom djecom i izvršiti sve pripreme. Znate, jer ipak je to osjetljivo, ipak to su djeca starosti od 12 do 15 godina, bez roditelja ili sa jednim roditeljem, gdje ću morati organizovati dobro to sve, jer će tamo biti prihvati, pa će se družiti sa svojim vršnjacima i ja idem sa njima i gospodin Divjak je prihvatio isto da ide sa nama i onda ćemo pokušati da prošetamo francuskom kulturnom baštinom. Da djeca malo vide način življenja na jugu Francuske, koji inače veoma blizak našim ovdje bosanskim prostorima i imao sam to iznenađenje prijatno kada sam čuo da su bogumili na neki način vezani francuski sa bogumilima na ovim prostorima. Bili, čak sam vidio i mnogo ovih ljiljana na njihovim grbovima tamo, tako da su, neka veza možda postoji. Ja sam uvjeren da će i ovo proteći onako kako je protekla i sama promocija i prodaja knjige u Francuskoj. Zanimljiv je podatak, u stvari način na koji ste došli do odabira ovih 15 mališana.
Situacija je veoma teška. Jako je puno djece koja se mogu imenovati pod kategoriju siročadi, nažalost. Ispričajte nam vašu priču. Gledajte, kad bi svako makar učinio jedan mali korak, svijet bi bio bolje mjesto za živjeti. Eto, to je taj neki mali korak sa moje strane, da pokušamo dočarati viziju boljeg života za tu djecu koja su unesrećena time što su ostala bez roditelja. I na koji način? Jednostavno, znajući sve ono što radi gospodin Divjak i obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu, na način koji se bori za budućnost djece u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ja sam kontaktirao gospodina Divjaka prije nekih 3-4 mjeseca, informirao ga o tome, on je to objeručke prihvatio i prije 15 dana sam dobio spisak djece, dogovorili smo sastanak da se upoznam sa njima i da im predočim način kako ćemo otići tamo i šta ćemo sve raditi. I onda sam kontaktirao isto i gospodu iz općinskih struktura u Bugojnu da mi obezbijede 10 djece siročadi. Oni su sa svoje strane odradili svoj posao, ali sa druge strane udruge, odnosno udruženja koje su trebala to uraditi, nisu baš nešto bila voljna da to uradi na odgovarajući način, tako da ja nisam mogao više čekati jer trebala krenuti u implementaciju. Ja sam direktno otišao i kontaktirao, moram im se lično zahvaliti ovom prilikom Mirka Majdančića, župnika u Bugojnu, i gospodina Vehida Efendiju Arnauta, imama Bugojanskog, koji su mi u roku od 48 sati obezbijedili djecu, znači spisak djece koja će ići sa mnom i ja ću se upoznati sa njima u utorak i onda ćemo sjesti i dogovoriti se o detaljima i na neki način da ih opustimo pred ovaj put u Francusku, da ih malo prijemčivost svojom razgovorom uobličimo sam taj nastup, kako ćemo, šta ćemo sve raditi tamo. Sabahudin Hadželić rođen je 23.9.1960. u Mostaru. Kaže da je Sarajlija, a živi u Bugojnu. Ja sam, uvijek volim reći, Una, Sava, Drina, more, jel? Pa mi moji prijatelji gdje god sam kažu ti si Sarajlija kad ti treba da si Sarajlija, ti si Bugojanac kad treba Bugojanac, Mostarac. Međutim, ja sam čovjek ovih prostora. Evo i to kažem, onaj dobri Bošnjo. To je onaj čovjek koji pokušava biti odsjaj i onoga mostarski liski, sarajevskih šibicanera i bugojanske tvrdoglavosti. Na neki način, jeli? Ali ja sam, moram priznati, moram to reći otvoreno, Sarajlija bio do 86. godine, ljubavlju nošen otišao i udao se, jeli, u Bugojnu. Vaša je biografija veoma opsežna i opširna. Vi ste žurnalista, diplomirani žurnalista, i vaši novinarski putevi također su veoma zanimljivi. Pa da kažem, jesu, imao sam tu sreću da sam radio sa kolegama koji su doajeni današnjeg novinarstva u određenim oblastima. Na primjer, imao sam prije nekih 20 godina kao mlad novinar, sam radio sa Đevdetom Tuzlićem u okviru emisije Treća dimenzija iz kulture. Ja sam imao svoj dio koji se bavio bluzom. Radio sam sa kontroverznim, evo današnjim poznatim kontroverznim dramskim pisem Jasminom Durakovićem i sa Nijazidom Ahmićem. Pravili smo prve privatne novine u Bosni i Hercegovini, Bugojanski potez. Kada su mnogi današnji poznati novinari isto radili za nas, koji je pokrio 90. godine pokrivao 15 općina Zapadne Bosne. Radio sam i na televiziji, u medijima, pisao eseje, žurnalističke i tako dalje, i tako dalje. Kratko. I da li još uvijek tvrdite, odnosno kako se osjećate, evo kada se predstavljate u Francuskoj? Vi kažete da ste Bosanac. Da. Ja sam ja uvijek kažem ja sam dobri Bošnjo. To je ono, ja volim citirati, eto, moram priznati, izuzetno dobre tekstove radi gospodin Ozren Kebo i to je naš, ja kada kažem, ja dolazim iz zemlje koja se nikada neće promijeniti, iz zemlje na koju bi se trebala Europa ugledati, iz zemlje koja je dala ljude kao što su Ivo Andrić, Meša Selimović, Mehmedalija Makdizdar. I onda ovih dana nam govore, to čak ima jedna pjesma koja je u novoj zbirci moja, i ja kažem da su to dobri Bošnjani. Kažu, ovaj nije naš, nego je njihov, znate. A niko ne uzme pa kaže, slušajte, to su ljudi ovih prostora. Sve će biti proći, ali će uvijek ostati riječ zapisana o njima i zbog njih. Bili ste i stručni saradnik za informiranje Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i još uvijek ste Srednje Bosanskog kantona, odnosno županije. U tom smjeru, dakle, možemo progovoriti i o situaciji kada je u pitanju obrazovanje, nauka, kultura i sport
Srednjebosanskog kantona, o čemu inače nemamo baš često evo, priliku. mogu vam reći sa svog aspekta, jer mi uvijek kažemo, ja sam inače legalista, o tome bi trebao govoriti ministar. A ja kao stručni suradnik za informiranje mogu reći da mi još uvijek imamo 2 nastavna plana i programa, da mi imamo izuzetno dobru suradnju unutar samog ministarstva i međutim po Ustavu znate svi su jezici ravnopravni i sada se radi naravno na ujednačavanju tih nastavnih planova i programa i to će uskoro i doći. Ja mogu reći sa svoje strane kao stručni suradnik za informiranje što ja trenutno radim, a to je priprema u suradnji sa medijima, uskoro ćemo imati na okrugli stol sa svim medijima Srednjobosanskog kantona gdje ćemo razgovarati o novom nacrtu zakona o informiranju jer sam radio jednu analizu medija da vidimo kakva je struktura u samim medijima. Vjerujte, ja sam bio izuzetno razočaran kao novinar, eto i vi ste, katastrofalna je situacija što se tiče obrazovanja novinara. Jer danas nije kao u vrijeme kada sam ja bio mlađi, pa znate, komentar se piše poslije nekih 5-10 godina bavljenja novinarstvom. Međutim, danas on je došao i odmah hoće komentare da piše. A nema struku, katastrofalna, ima dosta medija, mogu vam reći uslovno nazvano je 40% medija gdje imate visoku stručnu spremu novinara. Dok je ostalo srednja stručna sprema i niža. Dobro, imamo ove kurseve. Međutim, novinar se treba permanentno obrazovati. Ja i danas kažem, znam da ništa ne znam. Jer od toga ću poći sa sticanjem novoga znanja. I onda ćemo pokušati na neki način objediniti medije. Imam i razgovore sa kolegom doktorom Damirom Kukićem, koji je stručni saradnik u Zeničko-Dobojskom kantonu, da napravimo zajednički da okrugli sto, da porazgovaramo o ovom novom nacrtu zakona o kleveti, da malo približimo to novinarstvo, te medije samima sebi. Da se malo počnemo jediniti i da nešto uradimo. Dakle, to bi bio neki novinarski aspekt sa vaše trenutne funkcije na kojoj ste još uvijek od 10.7. ste 2000. Nije funkcija, ovo nije funkcija, jer su funkcije reizborne, a ja sam tamo zaposlen. Dobro, vašeg... Stalnom radnom mjestu. Stalnom radnom mjestu, dobro. Bili ste i zamjenik direktora odjela za implementaciju misije OSC. Ja sam pune 2 godine. Da, zaista imate jako zanimljivu biografiju. Ali mi bi se mogli približiti vašem književničkom opusu ili poeziji. Može. Pominjali ste u ovom neoficijalnom dijelu pred emisiju jedno izdanje knjige u kojem ste s ponosom pronašli svoju pjesmu. Jeste, posle izlaska ove knjige u Francuskoj, Testament, ljeta 1999. godine, veoma brzo, nekih 7-8 mjeseci po izlasku, je poštar došao do nas i donio mi jednu knjigu iz Francuske. Sam se iznenadio šta je, kad sam vidio da je to muzej Južne Francuske, muzej poezije, je objavio knjigu Parole, svjetska antologija pjesama o miru. I u toj antologiji, listajući tu antologiju, pronašao sam sebe pored jednog velikog Bertolda Brechta i Federica Garcia Lorke. I onda stanite i kažete, hej, budete prijatno iznenađeni, naravno. I onda vas to samo nagna da još više radite, da još više pišete, da još više stvarate. Možemo li čuti tu pjesmu? Kako da ne. To je pjesma Galeb Jonathan Livingston. Krila moje mladosti su na opravci u njihovim radionicama. Vratit će mi ih prepravljene i skrojene drugačije. Više to neće biti krila. Ostaće samo odbljesak nečega što se let zvaše. Poliće me katranom i pokazivati svijetu. Predskazujem budućnost svoju, a i njihovu. Perje ne dam, to mi ne možete uzeti. Slušate emisiju S kulturom na ti. Naš gost je Sabahudin Hadžialić, diplomirani žurnalista i pjesnik. 1998. godine objavio je knjigu poezije pod nazivom Testament, a prihod od prodaje ovog izdanja poklonio je djeci bez roditelja iz Bosne i Hercegovine u suradnju sa organizacijom Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu koju vodi gospodin Jovan Divjak. 667 810 i 667 934 brojevi su telefona putem kojih možete učestvovati u realizaciji današnje emisije S kulturom na ti. 13 je sati, 25 minuta i 44 sekunde. Ostanite uz nas, slijede reklame. Marketing Radija Fern. She's changed. Walt Disney vam predstavlja The spotted sweetness. povratak Dalmatinaca. Ovoga puta moralo ih je biti 102. U kinu Meeting Point. We need 102. Glenn Close i Gerard Depardieu u porodičnoj komediji 102 Dalmatinca.
Medijski pokrovitelj, neovisna televizija Hayat, studentski IFM radio, dnevni Avaz i radio Fern. I think I deserve a second chance too. Nikada prije niste vidjeli ništa slično. What is it? I don't know. Otkrijte svijet koji ste samo mogli zamisliti u revolucionarnom animiranom filmu Dinosaur. U vašim kinima. Walt Disney vam predstavlja epsku priču o hrabrosti, prijateljstvu, odanosti i nadi. Stand together! Dinosaur. Organizatori projekta Dinosaur Obala Art Centar i Sarajevo Film Festival. Generalni partner ESFOR. Sponzori Coca-Cola, Volksbank, Švajcarska ambasada. Ekskluzivni medijski pokrovitelj Dnevni Avaz. Medijski pokrovitelji studentski IFM radio, Radio Fern, Radio Stari Grad, Radio Mir, RTV Unsko-Sanskog kantona, RTV Zenica, RTV Mostar, RTV Visoko, RTV Goražde, Radio Kameleon, TV Amna i Radio Antena. Dinosaur. Pozder, kamenorezačko klesarsko preduzeće, 40 godina tradicije i iskustva. Uz najniže cijene te vrhunski kvalitet nudi najveći izbor kamenorezačko-klesarskih usluga i materijala za sve konfesije, te beskamatni kredit, sve vrste ukrasnog granita i mermera za interijere i eksterijere, veleprodaja mermera i granita i usluge rezanja kamena. Sjedište Jukićeva 61 na glavnom ulazu Groblja Bare, telefon 033 444 588, GSM 066 156 146, fabrike Konjic, Podurašac i Vojkovići. Pozder, 40 godina kamenorezačkog i klesarskog iskustva. S kulturom na ti. S kulturom na ti. Trinaest je sati i 28,5 minuta. Slušate emisiju S kulturom na ti. Naš gost je Sabahudin Hadžialić, diplomirani žurnalista i pjesnik. 667-810 i 667-934. Izvolite, dobar vam dan. Dobar dan. U programu ste. Gospodine Sabahudine, ja za vas nemam nikakvo pitanje. Po meni, slušajući vas, tu ne trebaju pitanja. Ja sam vas samo slušala. I hoću ukratko da vam iznese moja osjećanja kao čovjeka. Ja kao čovjek sam jako sretna što sam čovjek. A slušajući vas sada, vi ste doprinijeli da je ovaj dan za mene jako, jako sretan. Hvala vam što vas imamo i što pomažete našoj djeci. Hvala Prijatno. Doviđenja. Do slušanja ostanite i dalje uz nas 667-810 i 667-934. Vama su na usluzi. Sabahudin Hadžialić je, kao što smo rekli, rođen 23.9.60. u Mostaru. Godinu. A što, pa to nije tako davno. Dobro. Vi ste već kao student ušli u sfere književnosti da bi 1987. Dobili 3. nagradu na Jugoslavenskom festivalu mladih pisaca u Svetozarevu. Hajdemo otići u Svetozarevo i u 1987. godinu. Napraviti jednu usporedbu sa onim tada i ovim sada. Gledajte, 86. 5. godine sam dosta pisao. Tad sam bio nekim, kažem, najboljim godinama, sredina 20-ih. I onda je moja supruga meni rekla zašto ti to ne bih htio poslati negdje objaviti. I eto, igrom slučaja sam tada u književnoj riječi vidio oglas, kaže, Festival mladih pisaca. I 300 mladih pisaca se javilo, ja sam ušao u finale i dobio sam 3. nagradu za pjesmu i onda je bilo to druženje neko 3-4 dana, znate. I onda se sjetim 87. godine i onih prostora bivše Jugoslavije, kada još uvijek nismo znali i nismo vidjeli ovo zlo koje nam se približavalo, kada smo se družili i kada nismo gledali ko se kako zove, nego kako ko piše, kako ko radi, jer ona čuvena je how, jeli, na koji način se predstavlja svijetu. Nažalost, danas je takvo vrijeme da se prvo pita kako se zove, a tek onda kako radi svoj posao. Elem,
kada se poredi to vrijeme i danas, i bilo je dosta prigovora kada sam ja to stavio u svoju biografiju u prvoj knjizi Amanet, ja sam rekao ja se ne stidim ničega što sam radio ikada u posljednjih 20 godina od novinarstva ili poezije i ja se neću nikada odricati nečega, jer danas je najznačajnija riječ je odricanje. Uzmite, pogledajte samo poznate, ajde kažem političare, čak i književnike, koji se sada peru neki svojih dijela koji su radili prije 10 godina da bi se prilagodili nekome trenutku. Ne. Ja želim trenutak prilagoditi sebi, a ne sebe trenutku i ne želim se odreći ničega što sam radio od prije 10 i 15 godina i uvijek ću stajati za svakog svog teksta i za svaki svoj pjesme. Da li je težak život umjetnika ukoliko vi želite trenutak prilagoditi sebi? Da li je to zapravo moguće? Veoma dobro pitanje. U ovim našim turbulentnim vremenima je veoma teško. Međutim, ja kažem, to je samo jedan moj dio alter ega. Ja inače sam i prije rata bio tako nešto se bavio privatnim nekim poslovima, a danas više ne, to je sve rad zaustavio. Danas ponovo pokušavam se vratiti u nekom svom habitusu pisanja i istovremeno da mogu sebe zbijediti za život pored toga. Međutim, kod nas, da bi se živio u umjetnosti, je veoma teško. Na zapadu, gledajte, kad vi vidite Harry Potter proda u 20 milijuna primjeraka, moj sin tu knjigu proguta za 2 dana, na primjer, on je čita. Kod nas, vi kad prodate 200 knjiga, 400 knjiga, vi ste na Monteverestu. I onda kad kažete da ste prodali toliko knjiga, da ste uspjeli zaraditi nešto novca, odmah vas gledaju, aha, on je u vezi s nekom političkom strankom, ili neko je kupio, ili još ovako. Ja mogu otvoreno odmah reći. Ja radim Ministarstvo obrazovanja. Ministarstvo obrazovanja nije kupilo nijednu moju knjigu. Ja mislim da sam sve rekao. Jer ja ne želim koristiti poziciju na kojoj radim za promicanje onoga što ja pišem. I prvu zbirku poezije koju ste malo prije pomenuli pod naslovom Amanet objavili ste 1996. u izdanju Preporoda Bugojno, a preveo je Prometej iz Grenobla iz Francuske, dakle, ali u ovom slučaju pod naslovom Testament, a to je knjiga koja je objavljena 1998. i koja je zapravo i povod ovog razgovora i koja je, čiji je prihod zapravo pomogao djeci Bosne i Hercegovine. Jeste, možda da objasnim zašto Amanet pa Testament. To je i pitanje. Imao malo i razgovora sa izdavačem, tada ja sam htio da ostane Amanet. Jer znate, u našim prostorima Amanet je nešto dati da bi ti nastavio raditi. Na primjer, jer je ta knjiga posvećena mojoj djeci. A Testament je ipak, ja ću tebi dati pa ti vidiš šta ćeš sa time. Međutim, francuski jezik, francusko kulturno područje ne poznaje tu riječ. Amanet. Jeste. I onda u dogovoru sa izdavačem dogovorili smo se da ona ostane, da se na neki način ostavi kao testament. Međutim, izdavač je sam i u predgovoru objasnio zbog čega je promijenjeno. Zaostavština je tako. Jeste, alternative. Znate, alternative neke da bi se moglo nastaviti. To je najveći razlog. 667-810 i 667-934. Neko je odustao. Dobro, mi idemo dalje. Rekli smo da je preporuku napisao Abbé Pierre, poznati. Kako ste se osjećali u tom trenutku kada ste pročitali njegove redove i šta je napisao? Mogu vam ukratko reći da je gospodin Abbé Pierre veoma kratko, jer pazite, u malim se kaže bočicama otrov čuva, veoma kratko u 4 reda je napisao preporuku i rekao da čitajući moju poeziju u stvari je ušao u moje biće da se osjeća bratom čovjeka koji pokušava svojom poezijom umiriti svijet. Ja sam bio ne samo prijatno iznenađen, nego ponosan. Jer ja sam pitao izdavača kako ste vi došli do gospodina Abbé Pierrea. Oni su rekli da su oni prošli 4 ureda, skoro 4 mjeseca je ta knjiga putovala dok je došla do njega. I onda je čovjek našao vremena i to pročitao. Ja moram priznati, ja kažem uvijek znam da ništa ne znam, ja nisam do tada poznavao ništa o gospodinu Abbé Pierreu i to je za mene sramota, moram priznati. Ukucao sam njegovo ime na internetu i našao 800.000 stranica o njemu. Zamislite. Poznati francuski kulturni javni radnik. I onda, šta drugo nego biti ponosan da jedan takav čovjek ovdje imala vremena pročita tamo neku knjigu nekoga Bošnje sa ovih prostora. Juna mjeseca 1999. godine objavili ste knjigu Parole mira. Ne, to je zbirka pjesama
Parole mira koji je objavio Muzej Južne Francuske. Muzej poezije, između ostalog ova pjesma koju smo pročitali je objavljena u okviru te knjige. Opet nešto zanimljivo. Dakle, to je Galeb Jonathan Livingstone. Magazin za poeziju Ariadna iz Španije je objavio oktobra 1999. godine 3 pjesme iz knjige Testament, odnosno Amanet. Objavljivali ste i u časopisima u Bosni i Hercegovini, Most, Kult. Još uvijek. I još uvijek. Da, ja sam inače redovan saradnik časopisa za kulturu Most iz Mostara. To vodi gospodin Alija Kijebo i mislim da je jedan veliki borac za promicanje kulture i kulturne baštine ovih prostora. To je, mislim, jedini časopis trenutno u Bosni i Hercegovini koji izlazi redovno. Kulturni časopis kulture svaki mjesec. Objavljuju moje pjesme i objavljuju moje žurnalističke eseje. Tako da je to redovna saradnja, jedna dobra saradnja s gospodinom Kijebom i da je više Kijeba bilo bi bolje. Pored poezije, aktivno ste se bavili teatrologijom, svojevremeno učestvujući u stvaranju i prezentaciji teatarske radionice Tera u Sarajevu. Vratimo se u taj period. 83. 84. Vaš kolega ovdje na Radio Ferbu, Miroslav Pilj, je tada bio dio te teatarske radionice. Nermin Butković, Amir Misirlić i moja malenkost. Radili smo neke godinu dana, radili smo svoje predstave. Pravili smo takozvani komunikativni teatar, čak smo išli u Zagreb, zamislite mladi, nadobudni studenti 23-4 godine, pojavi se nekom underground teatru u Zagrebu i sad mi nešto kao njima prezentiramo takozvani teatar komunikative, jeli? Neku vrstu teatra i onda je, naravno, poslije smo se razišli, svak svojim putem otišao, Amir je otišao koliko znam na TV Vogošću, Miro Pilj je ovdje, Nermin Butković u BH Presu i tako, mislim, to je dobra stara vremena, jeli, kada smo se fino družili i zabavljali teatrom. Ali veoma važan bitan period za neko odrastanje vezano za daske koje život znače, za neku utvrđivanje neke prizme. Jeste, to su možda bili, mnogo smo učili tada. Jer pazite, mi o teatru smo znali onoliko što smo vidjeli gledajući Kameni teatar, nastupe Kamenog teatra, njihove monodrame, drame od Ziketa tadašnjeg i svih ovih drugih umjetnika, Bečića. Onda smo mi kao mladi, niko od nas nije otišao na teatrologiju, znate, ali mi smo studirali, već smo studenti bili na političkim naukama, ali smo onome buntu takozvanom u početku 80-ih smo mi na neki način svoj bunt, ta neka bitnička generacija naše, mi nismo imali nikad bitničku generaciju, je se ogledala možda kroz to. Druženje o teatru, prezentaciju, na primjer, igrali smo Čelovu pjevačicu UNESCO-a. Znate šta je to? To je jedno umjetničko djelo gdje smo mi malci od 22-3 godine se filozofirali i igrali UNESCO-a. I u vašem opusu značajno mjesto zauzima i dramsko snoviđenje Vrijeme je za. Jeste, napisana je 86. godine ta drama i tada sam je nosio. Imao sam dobre, gospodin Marko Kovačević je, on je bio jedno vrijeme na Narodnom pozorištu, tada mi je rekao da samo nastavim to raditi, međutim mene su životni toliko okrenulo više poeziji i rekao me eseističkom novinarstvu, ali to vrijeme je za i ono vrijeme koje je dolazilo. Vrijeme nekih oslobađanih dogmi, opuštanja. Međutim, u Bosni i Hercegovini se ide iz krajnosti u krajnost. Vi iz jednog populizma uletite u drugi populizam. I onda se opet vraćate u neke populizme uvijek egzistencirajući na ovim prostorima. I pokušao sam u toj drami prije 15 godina pokazati kroz raspad jedne porodice raspad ondašnjeg sistema koji je egzistirao kao sistema vrijednovanja vrijednosti pojedinih ljudi, odnosno nas samih. Život je šah, pazi na potez. Šta znači potez? Potez su prve privatne novine u Bosni i Hercegovini. Oktobra 1990. godine trojica nadobrodnih novinara dobitnih oslobođenja iz Bugojna Nijazid Ahmić, Jasmin Duraković sada radi u Alteru i moja malenkost, smo odlučili da pokrenemo prve privatne novine. I znate kako je to prve privatne novine pokrenuti, vi ne znate ništa kako to ide, ipak u Bosni je to tek počeci. Nemalo smo bili iznenađeni, ima dosta novinara Dana i Slobode Bosne koji danas rade, koji su radili tada za danas kao mladi novinari. I kada ste iznenađeni, kad vidite da ste imali od 24 stranice 8 stranica reklama. Pa remitenda 15%. Znači, prodate 85%. Međutim,
pogrešili smo u tome što smo, znate, mladi smo tada bili i dobro smo se prodavali, izlazili smo nekih 5 mjeseci, 15 dnevno i onda, znate, apetiti su porasli. I htjeli smo da imamo cijelu Bosnu. Ja sam iskreno bio protiv toga i ono što sam ja upozoravao, stvarilo se. Mi nismo imali svoje kioske i naravno tad je ono, kako smo krenuli na kioske, tada su i počeli ovi racionalne turbulencije, optuživali su nas da smo muslimanska novina, pa hrvatska, pa srpska. Dobro smo radili svoj posao. I onda smo se jednostavno gasili, ali je ostalo kao jedan trag je ostao. Nedavno sam išavši sa novom knjigom u Nacionalnu biblioteku vezano za CIP. Napala mi gospođa koja radi tamo, kaže, znate li vi da nama u Vijećnici sve izgorilo, a mi znamo da ste vi imali prve privatne novine. I ja sam našao i donio sam im za arhivu da imaju ovdje prve brojeve poteza. Čisto eto da ostane. Eto, život je šah, pazi na potez, a taj potez je, kako kažete, ostao. U maju 1994. godine svjetlo dana je ugledala vaša skripta Uvod u novinarstvo, koja je objavljena u okviru edicije Buđenje, preporoda u Bugojnu. Jeste, pazite, u onome općem kaosu, kada smo ostali bez dosta novinara, ljudi su odlazili, javili se novi klinci. Ja sam pokušao, sad do njih je da kažu da li sam uspio, ali ne napraviti jedan kurs novinarstva na onim prostorima. Eto, bilo je tada je to objavili Oslobođenje europsko izdanje. Ja sam pokušao, imao sam studente koji su 3-4 mjeseca dolazili od bravara do ljudi koji završili pravni fakultet. I imao sam, tada sam vršio takozvanu teoretsku i praktičnu prezentaciju rada u novinarstvu. Kako raditi od samo riječi uvod u novinarstvo. I onda mi je pala na pamet ideja, to sam radio skoro godinu dana, da krenem, da napravim skriptu, da bi on to kasnije mogli koristiti. Eto, skripta je ugledala svjetlo dana 1994. godine, izašla je, tada nije bilo papira, nije bilo ničega, to se izvlačilo na Gestetneru. I 50 primjeraka je tada dato studentima koji su to pohađali, taj kurs, i onda je, bio sam iznenađen, prijatno, u 2 navrata, gospodin Mohamed Nuhić, profesor političkih nauka, je rekao da je to veoma dobra podloga, čak me nagovarao da idem po diplomskih studija, jednostavno nisam imao vremena da bi to išlo kasnije. I onda mi je također gospodin Igor Gaur, bivši načelnik općine centra ovdje u Sarajevu, me sreo u Grenoblu kada sam imao promociju. On kaže, ja sam ostao da vidim u Grenoble International ko to ima promociju odavde iz Bosne, i rekao mi, jeste vi nešto pisali o novinarstvu? Ja sam jednu skriptu, ne znam kako ste znate, ja sam tu skriptu ukrao u BBC školu novinarstva u Sarajevu 96. Ja sam rekao, prijatno iznenađen, naravno. Eto, to je ukratko oko toga. To je taj neki moj drugi ili treći alter ego koji se pojavljuje u tom. Samo je potrebno naći dovoljno vremena za sve, znate. I za porodicu, i za to, a može. Ja sam baš htjela da vam postavim pitanje kako zapravo pravite slalom između zastavica različitih imena, krenimo novinarstvo, poezija, porodica, pa evo putovanja vezana za promocije i Ministarstvo kulture. Organizovati svoje vrijeme. Metodologija je nauka koja pruža mogućnost samog se dobro razumije. Kako sve organizirati? Ja jednostavno, ja ne volim reći da sam projiciran kao organizator svog vremena, ali uvijek se može naći vrijeme za sve. Čak i za pročitati neku dobru knjigu. Evo, nedavno sam uzeo neke knjige od poznatog autora, jer ja čitam sa ovih prostora Česlava Basara, ja mislim iz Beograda, dosta dobra knjiga. I sa vremena da to pročitam isto. Jednostavno organizovati vrijeme. Odvojiti vrijeme kada vrijeme imate za provjeru mail poruka koji dobijate, vrijeme za... jedino gdje ne planira vrijeme, to je vrijeme pisanja. To samo dođe. Inspiracija. Jeste, to samo dođe. A ostalo se sve može organizirati. Vjerujte, uz dobru organizaciju sve se može organizirati. Ispred nas je knjiga Sabahudina Hadžialića sa naslovom Šapat u tami. Dizajnirana je s slikom na kojoj je stečak, ako se ne varam. Jeste, iz 14. stoljeća. Iz 14. stoljeća, Bugojno 2000. godine. Taj stečak se nalazi na jednom brdu, pored Bugojna, brdo Hum, i taj stečak, evo samo ću vam reći, na tom stečak se nalazi križ i polumjesec. Mi smo umirali zajedno. A oni nam ovih dana govore da ne možemo živjeti zajedno, znate. I taj stečak sam stavio, a kada se knjiga pročita, onda će se vidjeti zašto je šapat u tami i zašto je to i urađeno ovako kako jeste urađeno. Ja pokušavam sa svoje strane dati obol i pokušati drznuti se, da uslovno kažem jednu grubu riječ, drznuti sebe i druge, da razmišljamo o vremenu i prostoru u kojem živimo,
Jer mi ćemo proći, zemlja će ostati. Ona ostaje. Mi smo samo jedan prolazni trač, jedna iskrica koja prolazi ovim prostorima. Evo, ovaj stečak je tu da pokaže da su ovi prostori uvijek bili prostori svih ljudi, dobre volje koji žive na njima. Znate. Zemlja ne pripada nama, nego mi zemlji. Jeste, i vraćamo se njoj, na kraju krajeva ćemo se njoj vratiti. Znate. Vi ste pripremili jedno prijatno iznenađenje za slušateljke i slušatelje Radija Fern, a vezano za poklon knjige. Jeste, evo ja sam rekao, evo 5 knjiga je tu, pa vi možda da prvih 5 koji se jave ili tako neki način, da im damo po jednu knjigu na neki način sa posvetom mojom, da pročitaju i možda da im bude neka vrsta inspiracije za nešto što bi oni mogli raditi. Jer pazite, danas u jednoj mojoj pjesmi ovdje koja kaže bili su i ostaće, kaže se nije teško pisati, teško je znati pisati. U toj knjizi, u toj pjesmi ja govorim, mogu je pročitati ako želite, gdje spominju ova 3 naša velika autora, Mešu, Maka i Ivu, a pjesma nosi naziv Bili su i ostaće. Rekoše da Mehmedalija nekom drugom rijekom hodi, zapadno od nas, da Meša vaskrsava u dubini istoka, a da Ivo neke druge mostove ne ima rimakani. Ko smo? Odakle smo? Kuda ćemo? Priča k djetetu svom da nije važno šta drugi misle i govore, biti samosvjestan i shvatiti da netko može mnogo pričati, a ništa ne reći. Jer pisati nije teško, teško je znati pisati. Oni su znali, zbog toga i hoće. Pozivati za svjedoka modru rijeku pod čuprijom ovom, Bošnjani samo mogu, dobri, a Bošnjani. 667 810 i 667 934. Brojevi su telefona putem kojih inače razmjenjujemo i poeziju. Slušatelji se često javljaju u emisiju S kulturom na ti, govoreći svoje stihove. Ali evo, u ovom slučaju vi poklanjate našim slušateljima stihove, dakle 5 slušatelja. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Lijep pozdrav iz Sarajeva sa Grbavice. Pozdrav dragom gostu, prijatan je. Pjesme su divne, ja volim čitati pjesme, ali ne pišem, mislim. Pa, eto... Gledajte, mi smo svi čitali, ja sam radio nekih 10 godina, ja uvijek kažem čitati, ja danas čitam. Poslije 10 godina čitanja počnete pisati, znate, i onda dođe samo po sebi, vidjet ćete, bit ćete iznenađeni. Pa morat ću ovo vrijeme teško, bar tim bi, ja vjerujem da bi uljepšala si život pišući, ali eto, ja vam upućujem sve čestitke. Hvala najviše. I eto, baš bih željela tu vašu knjigu. Recite kako se zovete, evo zapisat ćemo ime, ja ću vam napisati posvetu i možete doći u Radio Fernu. Jučer je bio dan pisaca, je li tako? Jest dan pjesnika. Da, 21. Međunarodni dan poezije, da. Čestitam vam i taj vaš dan. Hvala najviše. Da. Ja sam Razija. Razija. Alečković. Jeste. Hvala vam, Razija, na pozivu. Ostanite i dalje uz nas. Idemo dalje. I dođite do Radio Ferna, jel? Jeste, imala sam namjeru da kažem. Dakle, 5 knjiga koje još, evo jednu ste poklonili. Tu su još 4, a svih 5 knjiga će biti u redakciji Radija Fern, a po njih možete doći čak i danas. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite u programu. Je li može pozdravljam gosta, je li može jedna knjiga za čitanje? Kako da ne, samo recite kako se zove. Hadži Ahmetović Admir. Admir Hadži Ahmetović. Jeste. Za posvetom vas čeka i dobrodošli da uđete u svijet moje poezije. Hvala lijepa. Hvala i vama na pozivu. Mi idemo dalje 667 810 i 667 934. Brojevi su telefona putem kojih evo još 3 slušatelja mogu dobiti po knjigu Sabahudina Hadžialića, našeg današnjeg gosta, pod naslovom Šapat u tami, izdat u Bugojnu 2000. godine. Dobar vam dan. Dobar dan. Izvolite. Ja bih htjela posvetu da napišete za Amru Čeranić. Amra Čeranić. Nema problema. Hvala vam veliko. Hvala vam. Hvala i vama. Ja se nadam da će jedan od slušatelja, evo imamo još 2 telefonska poziva, pokloniti i možda svoju pjesmu. Da vidimo. Zašto da ne? 667 810 nije valjda da ste se uplašili. I 667 934. Ovo je emisija
s kulturom na ti. Mi razgovaramo sa našim gostom Sabahudinom Hadžialićem, diplomiranim žurnalistom i pjesnikom koji je 1998. godine objavio knjigu poezije Testamenta. Prihod od prodaje ovog izdanja poklonio je djeci bez roditelja iz Bosne i Hercegovine uz suradnju sa organizacijom Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu koju vodi gospodin Jovan Divjak. Ovdje imamo dakle još 2 knjige pod naslovom Šapat u tami za 2 naredna slušatelja koje poklanja naš današnji gost Sabahudin Hadžialić. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Alo? Dobrodošli, izvolite. Ja sam Esad Skenderović. Esad Skenderović. Čeka vas. Esad Skenderović. Upisali smo da li... Čestitam mu na poklonu za djecu, lijepu našu djecu. Hvala mu što je Bosanac. Hvala najljepše. Hvala i vama na pozivu i na podršci. Primit ćemo još jedan telefonski poziv putem kojeg će jedan slušatelj, odnosno slušateljka, dakle dobiti poklon našeg današnjeg gosta Sabahudina Hadžialića. U pitanju je knjiga Šapat u tami. Dobar vam dan. Dobar dan. Izvolite. Ja bi ovu knjigu od Sabahudine, molim vas. Recite samo kako se zovete. U programu ste, recite vaše Čolo ime. Hadžira. Hadžira? Jeste. A prezime? Čolo. Čolo. Jeste. Ja upravo pišem za vas posvetu. Dobro. Možda ne bi bilo loše da pročitamo još jednu pjesmu iz ove zbirke, na neki način, sami ste pozvali nekoga da se javi, jeli, da pročita nešto svoje. Ja bih pročitao jednu pjesmu iz ove zbirke koja nosi naziv Perpetuum mobile. Kako? Perpetuum mobile. Mhm. Kaže, kraljica majka vuče po tlu svoje debelo tijelo. Poslušne velmože trutovi oplođuju njenu utrobu iščekujući rađanje svojih blistavih tananih kopija. Usaditi poslušnost pčelinjem rodu nije teško. Jedna je majka. Ne zavaravajte se. Ništa nije bilo što ne može opet biti. Kako raditi sa više majki. I ništa se neće desiti, a da ne postoji mogućnost da se ponovo desi. Pitajte Hazjajina, mada nada još uvijek postoji. Hvala vam na lijepoj poeziji. Dakle, naš gost je Sabahudin Hadžialić. Što se tiče ovih 5 knjiga Šapat u tami, one su već dodijeljene. Ukoliko zovete da razmijenimo poeziju. Dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite u programu. Zovem iz Bugojna. Dobrodošli. Željela bi da pozdravim Sabahudina od osoblja iz Libera. Hvala najljepša. Ja mislim da Sabahudin zna o kome je riječ. Znamo o kome je riječ, to su moji stari dobri prijatelji. Inače, taj Liber prodaje moju knjigu u Bugojnu. Kao što Bajbu prodaje u Sarajevu, tako Liber to radi u Bugojnu. Hvala, ja nemam zaista postaviti pitanja. Za sad ja toliko o tom čovjeku znam puno. Samo želim da kažem da je veliko zadovoljstvo imati Sabahudina za prijatelja, toliko. Hvala najljepša. Prijatno. Hvala vam na pozivu. Ostanite i dalje uz nas, doduše, evo imamo još nekih efektivni minut, 2, pokazuje tonski realizator programa Nirhad Ganjo. Onda ćemo jednu pjesmu iz knjige Testament koja kaže veoma kratko, to je neki amanet, jeli? Ona se zove amanet i kaže: ne osjećaj zavis prema onima što baklju nose, dok gorjeće u njihovim rukama. To je to. Da li bi, Sabahudine, ovo bila vaša poruka slušateljkama, odnosno slušateljima Radija Fer? Na neki način možda i tako, jer ja uvijek kažem svako ima svojih 5 minuta slave. I onda prođe to sve i onda to ostane. Ja pokušavam to svojih 5 minuta iskoristiti na takav način, ne samo da pomognem sebi, nego da pomognem ljudima sa kojima živim, sa kojima kontaktiram, da počnemo konačno promišljati prostor, vrijeme kojim živimo i da konačno shvatimo da opći interes mora biti jači od pojedinačnih interesa. Hvala vam na gostovanju u emisiji S kulturom na ti i mnogo sreće u Francuskoj. Hvala vama. Naš gost bio je Sabahudin Hadžialić, diplomirani žurnalista i pjesnik koji je 1998. godine objavio knjigu poezije Testament, a prihod od prodaje ovog izdanja poklonio je djeci bez roditelja iz Bosne i Hercegovine uz suradnju sa organizacijom Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu koju vodi gospodin Jovan Divjak. 13 je sati i 55,5 minuta. Bilo bi to sve što smo vam priredili u današnjem izdanju emisije S kulturom na ti.